ये बहुत नीचे गया वो। we've gone live, Prabhuji. Hare Krishna. We are recording Srimad Bhagavatam chanting. So we commence from 7th canto. We have already completed 6 cantos. So first 10 important verses from 7th canto. It is about the signs of God. In chapter 1, Supreme Lord is equal to everyone. 7.1.30. Kamad द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्त्येश्वरे मनः आवेश्य तदगं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः. 7.1.31. गोप्य कामात् भयात् कंसः देशाच्चैद्यादयो नृपः सम्बन्धात् वृष्णय स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो. 7.1.32. कथमोऽपि न वेन स्यात् पञ्चानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्. Chapter 5, Prahlad Maharaj, the saintly son of Hiranyakashipu. 7.5.5. Shri Prahlada Uvacha Tatsadu Manye Suravarya Dehinam Sada Samudvigna Diyam Asadgrahat Itvatmapatam Griham Andakupam Vanam gato yaddarim ashrayeta. 7.5.23 and 24. Shri Prahlada Uvacha Shravanam Kirtanam Vishnoho Smaranam Padasevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakhyam Atmanivedanam Iti Pumsarpita Vishnu Bhaktischennavalakshana Kriyeta Bhagavat Yadda Tanmanyedhitam Uttamam. 7.5.30. Matirna Krishne Paratasvato va Mitho Bhipadyeta Grihavratanam Adanta Gobhir Vishatam Tamishram Punah Punascharvita Charvananam. 7.5.31. Nate vidusvartagatim hi vishnum durashaya ye bahir arthamaninaha andayatandher upaniyamanaha tepisha tantryam urudam nibaddhaha. 7.5.32. Naisham matistavad urukramangrim
स्पर्शत्यनन्तापगमो यदर्थः स्पर्शत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयशां पादरजोऽभिषेकम् निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत् 7.6.1 Prahlada instructs his demoniac schoolmates. कौमार आचरेत् प्राज्ञः धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तद् अप्यध्रुवम् अर्थदम् 7.6.3 सुखमैन्द्रियकं दैत्याः देहयोगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखम् अयत्नतः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 राम